Kwaphinze kwaba kuhle kuhlanganyela nawe mbukeli etindzabeni kulendzambama nalamuhla lishonile. Asibongeke ukuthi ukhethe thine nati lehamba yembili. This conference must therefore serve as a platform for honest assessment. Remember, the decision you will make echo in the lives of workers and the working class of this province. Yasempumalanga kuphela ingomfa ikukhetha buholi be-ANC etifundzeni lehleti ngaphandle kwetihibe kwathi yaseLimpopo yaqhubeka ngemva kwesigcawu senkantolo kanti-ke kuyasempumalanga Kapa solo ngomshubo egaca enkantolo. If in a predominantly African village ward, the EFF membership and the organization is not in good standing, why should we have a candidate there? Ithi EFF itibambe taqina ekulungiseleleni lokhetfo labohulumende betindzawo lolutako. We all know that it will be a tough opponent, but at the other side, it's a good preparation for us. Ibafana Bafana lamuhla itfolana etulu nelePanama emdlalweni webungani wekulungiselela umdlalo wendzebe yemhlaba. Ngemva kwekudvonsisana enkantolo lamuhla, i-ANC eLimpopo ithi iyasemukela sijubo senkantolo sekuvumela kuhlala kwenkomfa yokukhetha abaholi balenhlangano. Kulindzeleke ukuthi Mvunankulu walesifundza Phophi Ramathuba athathe isikhundla sekuhola lenhlangano kuMvunankulu wangaphambilini Stanley Mathabatha. Kugcine kuqhubekile ukukhetfwa kwebuholi be-ANC eLimpopo ngemva kokuthi inkantolo ijike ngelifastelo sicelo saBasil Mabasa sekumisa kuhlala kwale nkomfa. Kulindzeleke ukuthi Mvunankulu walesifundza Phophi Ramathuba akhethwe sekuba ngusihlalo walenhlangano. Abasekelwa nguJohn Mpheka nje Ruben Madaje kulindzeleke ukuthi aqhubeke sekuba ngumabhalane jikelele walenhlangano. Abasekelwa nguBhule Shayi. Ngalolunye uhlangothi Eddie Malayila kulindzeleke ukuthi athathe isikhundla sekuba ngumgcini mafa. Ihambele diphuma itigodzi letehlukene talesifundza tivule lo mhlangano. Remember, the decision you will make echo in the lives of workers and the working class of this province. Will they have jobs? Will they have dignity? Will they have hope? The ANC must recommit itself to proper pro-poor agenda. All working people of the world must unite in solidarity with the victims of aggression in defense of national sovereignty and world peace. Long live the African National Congress, long live. Amandla. Lenkomfa kulindzeleke ukuthi iphotfule kulembela sonvo. Thank you very much. Uthela ANC esifundazweni sase Eastern Cape akaqhubeke njengoba inkantolo ephakeme ikhipha isinqumo esiyimisayo. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthumele nencwadi ecela abaholi be-ANC ebatshela ukuthi abame kancane nazo zonke izinto ezithintelene nalengqungquthela ukuze izinto ezenzakala enkantolo kulabo abamangelele i-ANC ethi ayilandelanga imigudu yeqembu ukuze ephele lonke lo macala asenkantolo njengamanje. Abaholi be-ANC bayathemba ukuthi inkantolo izokwazi ukusiguqula isinqumo esithi ingqungquthela ayime okwesikhashana ukuze laba abangajabule ngokuhlala kwamagatsha ayo i-ANC amacala abo aze athethwe aze aphele. Ningusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika kwidolopha la kuGompo. Cishe onke emalunga esigungu lesisetulu se-ANC eMpumalanga akhethwe ngaphandle kwekuphikiswa kwase kuba nguleso semgcini mafa Mandla Msibi lesiphikisako kanti-ke lesibese sithathwa ngusodolobha wamasipala weMbombela Sibongile Makhushe Mazimbuko. Kuva lokuqhubeke kule nkomfa asemukele insatheli SABC Motsibi Mnareng lokanekise eMbombela. Motsibi asikubingelele ngabe tithini tenkomfa? Mtsibi asixolise ngaloko mbukeli kanti-ke i-EFF ayifuni kushiya lutho lulenga njengobe-ke icinisa tinzambe ekulungiseleleni lukhetfo lwabohulumende betindzawo lokulindzeleke ukuthi-ke lubanjwe ekupheleni kwalomnyaka. Lisekela lamengameli lalenhlangano Godrich Gadi lithi-ke nanobe lenhlangano yenta emalungiselelo kepha-ke lekubuke kakhulu kufuna kucinisekisa ukuthi bantfu bavota ngebunyenti.
Kanti uthi kubhalisela kuvota kubalulekile njengoba lenhlangano ilungisela ukhetho labohulumende betindzawo. We must look for the young people at the secondary school, the young people in the TVETs, the young people in the universities. Lenhlangano ithi akusitonke tindzawo letawufaka abantu bayo ukuthi bangene lolu khetho lolutako. Ithi tawufaka abantu bayo emawadini lenda kahle kanye nemagatsha lasesimeni lesikahle. If in a predominantly African village ward, the EFF membership and the organization is not in good standing, why should we have a candidate there? EFF ithi kadze yaqala ukukhuluma ukuthi ayime indzabelo ukhetho lekuvala tikhala uma ngabe kukhona sikhala lesivulekile. Kungaba ukuthi lishonile nobe lithiyele phansi likhansela njengoba abantu basuke bangakavoteli leyo muntu basuke bavotele inhlangano. Uthi leyo nhlangano yepolitiki ngiyo lekumele ifake umuntu wayo kungaze nje kuyiwe elukhethweni. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela titatimende letikhulunywa bosopolitiki babuye ke batiphikise bona futhi ungabethemba yini kulaba kwethembisako njengobe kuta lukhetfo labohulumende betindzawo na umbono wakho? Mina akukho lokho bangangitshela kona kosopolitiki bethu ngikuthathele enhloko ngoba wonke amalanga bayakhuluma but lokho bakhulumaka akusunguloku bakwendako so angeke ngibamamele. Sesabajwayela nje osopolitiki ukuthi omakhomba indlela abuye bajike akukho nje singabathemba kuko each and every time mabeza bazokhankasa bakhankasa bathembisa izulu nomhlaba kodwa mase kufanele kwenziwe dololo. Hayi mina ndayeka kudala ubathemba osopolitiki ngoba banezithembiso esingafezekiswayo bafuna ukulungela bona emva koko bathule bathi nya. Abantu bezepolitiki ngeke ubathembe ncane kuba kaloku bayakwazi ukuthi bayithethe izinto bagqibe bangasenzi ngalendlela abathembise ngazo okanye abathetha ngazo. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete iyethweswa kutiphendvulela ngawo. Mengameli Cyril Ramaphosa ugcizelele sidzingo sekubuketa kusekelwa ngetimali kwabomasipala nekucinisa ke kuvikeleka kwetinhlelo tekwabiwa kwemanti nagesi. Ramaphosa bekakhuluma kumbuthano wahulumende wesifundza nabohulumende betindzawo eFree State. I don't stay at the union buildings. I stay in a municipality. So the municipality therefore is the heartbeat of the livelihood of our people. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende kufanele asebentele emqondweni munye lofuna kubambisana lokukhulu emkhathini wetinhlaka letahlukene tahulumende njengokusho komthethosisekelo. Restoring the fortunes of local government must be at the center of our efforts if we are to attract investment that creates jobs and boosts the provincial economy. I always say that in the end, when we mobilize investors to come to our country, we do not mobilize them to come and invest their money at the union buildings. We mobilize them to come and invest their money in the local area. Ukuthi kusebenzele tikwetinqumo tahulumende ngesikhathi yinto lemcoka kakhulu abantu babuka ngayo ukuthi umbuso ingabe usebenta dona yini. Kuletinye nasibuya ititolo. Kuboshwe basolwa lababili kulandzela kutfolakala abaphindze basabalalise titfombe nemavideo lakhombisa bantfu bahlukubetwa ngekwelicansi eGauteng. Motsibi anyagi kubuwa li Mtsibi angubingelele mnaketfu ngabe siyatfolana kahle Rebecca Mtsibi Yes lishonile mnaketfu ngabe siyatfolana kahle nyalo Ngiyakhona ukukuva manje sawubona nababukeli bakho. Okay ngiyabonga. Usibambele njalo mnaketfu sisekhefini sitawuthi masibuya ke sitawuzubela ku. No problem. Thank you.
wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucedza ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi kanti-ke letindzaba kuyatholakala etinkundleni texhumana ngekuthi SABC tindzaba ku-YouTube, Facebook, X naku-TikTok. Cishe onke emalunga esigungu lesisetulu se-ANC eMpumalanga akhetfwe ngaphandle kwekuphikiswa kwase kuba ngileso semgcini mafa Mandla Msibi lesiphikiswako lesibese-ke sithathwa ngusodolobha wamasipala weMbombela Sibongile Makhushe Mazibuko. Kuva-ke lokuchubeke kule nkomfa asemukele intatheli ya SABC Motsibi Mnaring lokanikise eMbombela. Motsibi, asikubingelele ngabe tithini tenkomfa? Angibikelele kuwena babukeli bakho ekhaya lengakusho nje ukuthi njengoba soyidlalulile na indzaba injalo-ke kokuthi cishe bonke lezi lapha esikhundleni esiphakeme esiqala esigungu lesiphakeme sale nhlangano ye-ANC eMpumalanga babuyiselwa ngaphandle-ke kwaMandla Msibi lo bekaphethe isikhundla sokuba ngamphathi mafa wanayo inhlangano ye-ANC eMpumalanga. Leso sikhundla-ke sesithathwa ngusodolobha masipala we-City of Mbombela Sibongile Makhushe Mazibuko. Kwenteka nje konke lokho akukabanga nokujaho ngasho nje ukuthi kuhiltisana noma kugatshela nathi isikhundla lokho kubonakala lokho ukuthi kuyacaca ukuthi kugcineni ngabe ukuthi kusukela emagatsheni makusana ama-branches ukuthi committee meeting kulapho maybe inqumo dathathwa khona ukuthi nabafika la kunayo inkomfa namhla kuyawumele nje kuvele kukhethwe kubede labatali ba-contesta labanye. Kepha sibonile-ke kule yemphathi mafa umnumzane Mandla Msibi uphindile wathi vete wathi usavela ngokuthi angaqhubeka naso isikhundla kepha ngenxa ukuthi akazange athole i-threshold lokho bese kubangela ukuthi lo wamazibuko abe sophumela isikhundla sivuthi wathatha lesikhundla. Kepha size sikhuluma naye lo Sibongile Makhushe Mazibuko ukuthi ingabe yena utiva anjani mayelana naso isikhundla ukuthi cha ukhethwa kwakho kusho kona ukuthi utawuqhubeka kwemisebenzi. Utawukhumbula umbukelo ukuthi lo wamazibuko wake wasibamba lesikhundla waqhubeka naso ngenxa ukuthi lo wamsibi wake wamiswa kancane wathatha likhethi kulesikhundla sakhe. Kepha uthi manje sokumisela ukuthi uyobasebenza ngalokuphelela abe akhethe magatshana enhlangano ye-ANC. Mtsibi, asibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibonga kakhulu kuwena mbukeli ekhaya. Umtsibi Mnaring intatheli tindzaba te-SABC lobekaze-ke asilandzisa kabandi ngemuva kwekukhethwa kwesigungu lesisetulu semalunga e-ANC eMpumalanga. Kanti-ke uyexwayisa mbukeli ukuthi lo mbiko lolandzelako uyalumela kulabavelako. Kuboshwe basolwa lababili kulandzela kutfolakala baphindze basabalalise imifanekiso yebantfu labahlukunyetwako eGauteng. Labasolwa lababili baphindze-ke batfolakala nemifanekiso lenokubeta bantfwana. Munye walabasolwa ngumyeni wemgilwa loneminyaka lenge-34 le emaphoyisa akholelwa ekutheni wadlisa umkakhe tidzakamiva wabese uyamgagadlela macedze wasabalalisa imifanekiso yabo benta licasi ngaphandle kwemvume yakhe. Le mifanekiso yasajalaliswa netinkundla tekuchumana iminyaka lesihlanu yonke. We're quite confident with the evidence that we have against them for now, but investigations remain ongoing. This is a major success for us because each person that we arrest that has possession of these items, we ensure that it does not circulate further. And by doing further investigation, we will be able to also identify if there are other suspects involved. Kulindzeleke kutsi labasolwa babuyele enkantolo evikini lelitako ngalwesine. Mengameli welemelika Donald Trump umemetele emalanga lalishumi kumisa kuhlasela takhiwo ncanditele Iran njengoba tingxoxo tekuletha kuthula tiqhubeka emkhathini kwalamave lamabili. Kepha-ke simo sibonakala sisibi e-Iran njengoba sekunekwesaba ukuthi lembi ingahle-ke ibhebhethekele naso sonke lesasigodi. imelika imise kuhlasela takhiwo ncandi letiphehla emandla e-Iran emalanga lalishumi. Kepha lokacaci ukuthi ngabe kusho kuphela kwalembi nobe cha njengoba tingxoxo tichubeka. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. Trump uthi tingxoxo tekucedza lembi tichubeka kahle kakhulu njengoba tiphathimandla tasemelika letfule amaphuzu la-15 lekufute lamave lamatsatfu asebentile etulu kwawo kude kuphele lembi lesithethe emaviki lamane.
Nanoba kunjalo iIran iphikisana nalamaphuzu ithi lolu hlelo lolusetafuleni luthatha lihlangothi. Humanitarians are not immune to these hostilities. As of yesterday, the Ministry of Health reported 23 deaths and 112 injuries among healthcare workers, while the Red Crescent said that 1 death and 14 injuries among relief workers as of today. Tinhlangano tesito tiyachubeka nekuletha kudla tindzawo tekulala netempilo kepha tinkulungwane ngetinkulungwane tebantfu tisele ebaleni kanti kubikwe nekutsi labanyenti bashonile. Iyenyuka inzengo yamafutha etimoto kulenyanga letakwetfwasa. Imininingwane yakamuva ye-Central Energy Fund ithi-ke phethiloli wenyuka nga-R5 ilitha bese kuthi diesel enyuke nga-R9 ilitha. Imbi yase-Middle East ibalulwa-ke njengembangela lenkulu. A month that a lot of people will be traveling. We're going to Easter. We know a lot of people travel from their home provinces, from Gauteng, from other big provinces or economic hubs to their respective homes. So when that is happening, one can say that traveling will be very expensive. I think that in terms of the fuel increase, everything boils down back to what we can afford and what we can't afford. Everything is going up except our salaries. I suppose we don't have a choice. I'm just hoping and praying that South Africa's got enough reserves to last us at least a couple of months. Most of us are going to have to fill up before it goes up. But the feeling that we're getting is a lot of the petrol stations are telling us they don't have petrol. Nazivakashele kumakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Bafana lamuhla ithola netulu nelePanama kanti umceceshi webafana Hugo Broos uthi-ke ufuna leli qembu lakhe lilungise emaphutha lelawenda ku-Africa Cup of Nations lebeyibanjelwe kule Morocco liphindze-ke lidlale ngendlela yalo letayelekile. Ibafana isadzangene kulandzela kukhishwa ku round of 16 e-AFCON. Broos uthi kumcwa ukuthi baphumelele emdlalweni wabo nelePanama. We all know that it will be a tough opponent. But at the other side, it's a good preparation for us for the game against Mexico in 3 months. Is the result important? Certainly. The result is important. It's always important. At the other way, the most important thing for me is, besides the result, is the performance of the team. Captain Bafana Ronan Williams uthi bawulungele lo mdlalo njengoba tawusita leqembu lesive ukuthi lilungele nendzebe yemhlaba. We've had a good chat with the coach and the technical team over the last few days, and you can see the team is slowly coming back. The identity, the energy, training has been amazing. So hopefully, we can keep that and learn from AFCON and just grow and try and be better. Umdlalo bafana lePanama utawudlala eThekwini kanti ucana kugabanca insimbi yesikhombisa ku-SABC 3 naku-SABC Plus. Tikucala lapho-ke talamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesizulu ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo indzambama lenhlengwa.